Qala ulama'una al-aqilul fatnu huwa alladhi ya'lamu anna kulla lahzatin tamurru alayhi lil amal. Lausin mga ulama na to, inta ubar akal amuin maingat siya lumiling sin waktu amuin maglaway kanya siya na intao amuin kaingatan niya in tiap-tiap waktu maglaway kanya inyaun biya sa pantun luluunan sin hinang. Dengan sebab ini intau barakal di niya palabayun sadyain waktu yaun sehingga makahinang siya amal ibadat hawaktu yaun. Wa midanun lil qurbi minallahi subhanahu. Iwan in pangingat sin mga tao barakal hawaktu in yaun biya sa pantun ablangan in luag niya ay bimakna maluag in waktu yaun mataud in mahinang parasawawan amal ibadat ikasuuk sin ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mataud manusia maligap atau kalupahan niya na inhalga sin mga waktu maglabay kaniya. Di matong hadis piatarang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aun dua nikmat sa laggo-laggo iyanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya maghbunun fihima kathirun minan nas. Luhi in kamatauran manusia hadwa nikmat ini. Amunain as-sihhatu kakulasong singgin hawabaran wal faragh iwan kahamung haya hawak. Fal faraghu amanatun yus'alu anhal abdu yawmal qiyamati hina yakifu bayna yaday rabbih. Ampain kahamung haya hawak tu in ini amanat hi pangasuhusin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya haadlaw amuin timitindog na siya hadarat si Tuhan niya liukaddima kasfa hisabin an hadhil minha allati istawda'ahu Allah iyah, supaya hisabun kanya in mga nikmat amuin kaya anughara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Idh yaqulu sallallahu alayhi wa sallam la tadhulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Sabda sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, di makatikang indua siki sin hambuuk ipon dahil hatindugan niya haadlaw kiamat sehingga asubuhun kaniya in pangumulan niya bang niya pakain na pakay.